Najutra ráno bude slabý mraz i možlivý ľadový dyšč a pre deň teplejšie i všade nad nulu so zdyžďom z času na čas. Na večer na sivere Vojvodiny možlivý i šnih. U Podunavlju bude duc zmocnjeni jugovostočni vitor, u južnim Banatu mocni, a u Srime i na zahodze Bački južnih naprijamoh. Koncom dňa na sjeverozahodze Vojvodiny vitor postupne počne duc zo sjeveru i sjeverozahodu. Minimalni temperaturi budu od -5 po -2, a maksimalni od 3 u Subotici po 7 stupnji po Srime. Na sobotu bude kus živnejšie so šnihom z času na čas, ktorý prestane so častočným rozichodzením chmárov na sjeverozahodze. Bude duc slabý, lebo umerený zachodný i sjeverozachodný vitor. Na sobotu u Srbiji minimalni temperaturi budu od -1 na sjeveru po 2 na juhu, a maksimalni od 1 po 3 stupnji. Na nedjeľu ráno mraz i slunečni periodi prezdeň so maksimalnu temperaturu okolo nuli. Perši 3 dni idućeg týždňa bude kus živnejšie i prevažno pohmarené so šnihom z času na čas.